Muraho neza nshuti zacu, murakaza neza kuri channel yanyu Flag Top TV. Uyu tugiye kubagezaho amakuru akomeye ajyanye n'uburyo abaperezida ba East African Community barindwa ndetse n'imodoka zihenze cyane bakoresha mu ngendo zabo. Twagiye. Duhereye ku mwanya wa karindwi turasanga uwo bita Salva Kiir Mayardit muri South Sudan. Nubwo afite abarinzi benshi ntabwo bafite imyitozo yisumbuye nk'abandi. Imodoka akunze kugendamo Toyota Land Cruiser V8 ikomeye cyane, rimwe na rimwe akoresha imodoka z'ibanga za gisirikare. Ibindi kuko igihugu gifite umutekano muke akenshi agendana n'imodoka nyinshi zisanzwe n'abasirikare. Ku mwanya wa gatandatu turasanga uwo bita Félix Antoine Tshisekedi. Arinzwe cyane kubera umutekano muke w'igihugu, ariko uburinzi bwe bushingiye ku ngabo nyinshi kurusha ikoranabuhanga. Imodoka akunda kugendamo akunda kugenda muri Mercedes Benz Class Guard hamwe na Toyota Land Cruiser V8. Izo modoka akenshi ziba ziherekejwe n'imodoka nyinshi za gisirikare. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Arinzwe n'ingabo z'u Burundi, Burundi Defense Force, ariko ntabwo ari ku rwego rwo hejuru nk'u Rwanda cyangwa Uganda. Imodoka akenshi ni Toyota Land Cruiser V8 Armored kuko ariyo ikunzwe mu karere. Ibindi uburinzi bwe bugaragara nkaho bufite intege nkeya, ariko ntabwo bugaragaza ikoranabuhanga rihanitse cyane. Ku mwanya wa kane turasanga Samia Suluhu wa Tanzania. Ni umugore rukumbi uyoboye igihugu mu karere, afite uburinzi bwubashywe ariko bworoshye kurusha abaturanyi. Imodoka akunze kugendamo ni Toyota Land Cruiser V8. Ingiyi igendamo mu gihe ari mu ngendo za leta. Ibindi, Tanzania izwiho kudashyira imbere imodoka nyinshi z'ibanga, ahubwo igashyira imbere izoroheje ariko zizewe. Ku mwanya wa gatatu turahasanga perezida mushya ariko arinzwe bikomeye n'itsinda rya polisi idasanzwe ya Kenya, ariyo bita Police Guard. Imodoka akunze kugendamo ni Mercedes Benz C600 Guard cyangwa Toyota Land Cruiser V8 yihariye ifite bulletproof cyangwa se antibar. Kenya ikunze gushyira imbere imodoka z'ubwoko bwa German Relax Car mu kurinda abayobozi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umusaza. Abarinzwe n'abasirikari benshi cyane, harimo n'abasirikari bidasanzwe bagenda mu mamodoka ya gisirikare. Akunda kugenda mu modoka yitwa Toyota Land Cruiser V8 bulletproof ndetse n'imodoka za gisirikare armored personal cars. Ibindi, ni umwe mu baperezida bakunze kugenda mu modoka nyinshi zikumira ibitero byose. Ku mwanya wa mbere turahasanga Paul Kagame w'u Rwanda. Nuza kwisonga mu burinzi bukomeye cyane, azengurutswe n'ingabo z'inzobere zamenye intambara n'ikoranabuhanga rihanitse. Imodoka akunze kugendamo muri iyi minsi yitwa Range Rover Sentinel
imodoka yihariye yo ku rwego rwa bullet proof, ishobora kurinda amasasu n'ibitero bikomeye. Ibindi akenshi iyo ari mu ruhame, imodoka ye iba izengurutswe n'izindi nyinshi z'abasirikare b'inzobere. Nguko uko abasirikare bakurikirana mu burinzi baherereye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Nibyo rero bavandimwe, uko abaperezida bakurikirana muri East African Community mu burinzi n'imodoka zihenze cyane bakoresha. None se wowe ubona izi modoka zikwiye kurinda abayobozi bacu mu buryo bukomeye? Mureke tuvugane no mu mwanya w'ibitekerezo, mwibuke gukomeza gukurikirana iyi channel yanyu kugira ngo mutazacikwa n'ibiganiro bikomeye nk'ibi bikurikira. Njye wumvaga na Flash, iyi ni Flash Top TV. Imana ibarinde.